Ngibingelele kuwe emlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke nje engizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke kuwukuthi-ke hlampe uyaqala ukungena kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze nje kulungile-ke laphana-ke ungaphumi-ke ungangixhasanga-ke ungacindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi uyibeke ethubeni lokuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke kuthi zingakuphuthi-ke lezo ndawo njenganje ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke ngilethele-ke udaba-ke eselikhonfemwe amaphoyisa-ke laphana-ke belithenda-ke ey'nsukwini-ke ey'dlulile-ke laphana-ke lithi-ke lolu daba-ke ingane kaMseleku idubule yabulala owesilisa obezama ukucothomela ubaba wakhe ngesibhamu. Indodana kaMseleku odume ngesithembu uMpumelelo Mseleku udubule wabulala umlisa obefuna ukubulala ubaba wakhe. Kuthiwa lesi sigebengu besesingaphakathi endlini siqonde ngqo ekamerweni likababa wakhe lo mfana uMusa Mseleku. Lo mfana usheshe wasibona wakhipha isibhamu wasidubula kawu-4 sashonela khona lapho akukaboshwa muntu ngalesi sigameko. Amaphoyisa aqale uphenyo-ke laphana-ke umfana-ke kaMseleku sevele kwadubula-ke isigebengu-ke laphana-ke abantu abaningi bathukile-ke beyibuza-ke ukuthi-ke kanti umfana-ke unaso yini-ke isibindi-ke esingaka-ke laphana-ke ngoba-ke bebemthatha kancane-ke uma-ke beyibonela nje u-chess boy-ke ithandela-ke amantombazane. Kodwa-ke mina ngicela lapha ngene ama-comment section-ke futhi uvo lwakho ukuthi wena ucabangani ngalolu daba-ke lolu-ke bese wenze kulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezeleke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.